Ilasu Jehovah engaro netabran majaga thak pikyok ngai netap chisa la jamge. Kaberure tagen ni gogin nagi tu sobabit kenet ke lesun. Kanetishe ni anoko get stagla engore tab YouTube. Itenda yugi bai thini gimik tung. Jamaja ai poroinda sobabit ataji je ko katari. Ange beberta ne getze taigi ngolole ngolion le barani. Netai ataje Lilian sobabit ko gatech. Chamgei chamanikab Jehovah kitochok yu anendet amite betut nebo Jumatatu eng wikinito amu lesson nekimite eng barakunyi kolen kemeng'is eng ng'omnotet. Amite ko Jumatatu nelen kebendat ko ki lagokab lapkeiyet. Kongoi mising. Kongoi mising ataje Aramaru. Chamgei tugul chamanikab Jehovah kaine iko jotoki kimite tugul betut nemwoe kolen kasunye neirwei ngoberok Jehovah. Kongoi nerube iko Evelyn Tarus. Chamgei tugul chamanikab Jehovah. Kotagatin kokeny ane mi kwaeng kasi nemwoe kolen ako somok kasi nemwoe kolen keryokyi keal amakikaman. Kongoi ang taruweji o tuji pleso le barani ko pasta magar Sami. Chamanikab Jehovah ako tawag kainetab Jesu kimi tugul eng kebeberta nebo kwangwang kasi nemwoe kole sae nenyita tomin immediate kotogotin. Kongoi ameche kesa sikobit ketestai. Ilasu na kitororin kiptayat kamuktindet Jehova nebo chomyet. Netesetai iteji sobonwekyok eng konetisietab bukuit. Mising ko kitabu ne Efesoek nekokenetkei barwetab Paulo. Berure Jehova eng saini. Ngwang mageng'ung ngolasu na kaineng'ung. Kitororin eng konetisiet nebo ra eng kainetab Jesu ne kiptandenyo. Amen. Amen. Amwae kongoi kora eng Jehova amu lesson nekobo wikit konye nekokikesu eng betut nekobo amut. Kemi lesson nebo sokol. Lesson nebo sokol komwoe kole kemeng'is eng ng'omnotet. Kemeng'is eng ng'omnotet. Tesetai Paulo eng kitabushekchik chekikosir ako kokekesu kanetisiet eng kitabutab anan barwetab Paulo eng Efesoek 4. Kimite nguno barwetab Paulo Efesoek 5. Kesetetai rani kenetigei kong'ete 5 koit 1 agoi koitetab 20. Ng'olole mising Paulo nguno atebet nebo sobet nebo kristianatet amu kaketach Jesu. Ingen komie ile kongetou kanetisioni kokotech Paulo kanetisienyo kong'ete atkinye kotomo kesiku agoi betut nekakisiku ketach Jesu koek yetindetab sobonwekyok. Tesetai Paulo komwoe akobo tuguk chenyolu komeng'is kristianik anan ko chi nekakoyan Kristo Jesu. Nyolu kotepto ano? Nguno rani kamwa meng'otet. Meng'otet kengen achek kele meng'otet komuchi ko kot. Amu ingitindoi kot neimenye anan imenye ui ko yotok imenye kotepto komi atebet nenyolu kemeng'is eng kapchi. Anan sikekure kapchi komi sobet nesoptoi kaatak ko chepyoset, ko boiyot ak lagok, biikab kokwet, tilyanutik chemite yotok, biik chemite tugul chetuitos kila. Une ngiwe nguno meng'otetab kapchi iwe center. Yo iwendi center igere biik chemeng'isie eng sandet. Imuchi ile biik chemeng'isie eng sanda nebo Baraton anan ko sanda nebo Kabiyet anan ko sanda nebo Kabarnet anan ko Batenges. Ko bichotok meng'isie eng yotok kingen atebenwa. Kingen le teptoi bichotok. Ko burgei nekisomani ko kitabutab Efesoek 5 koitetab 15 akoi 17 nemwoe kole ng'olyo nebo metit oripkei anyun mising eng ng'olyo eng ole oteptoi eng banwekwok. Makou chemang'omen ak kou cheng'omen
oboisie saisiek komie amu yachen betusiek. Notok anyun moberberitu ako okuye kit neu magetab Jehova. Kang'alal Paulo komwa eng yu akobo kaboisiet ng'oliot nekilen oripkei anyun. Ko ngomwa kole oripkei anyun komi atindiot nakasir Peter Lesson akobo kamanutiet nebo tabet. Ngaboisie ng'oliot tabet amu tabet nekararan nekikiyai nekakichop komie. Kotebab tabanatak kenyor. Ko kingenyor eng olimbo emetab chumbek eng Uingereza. Keib kwa auction ipkemach kealda eng kenyisiek chekibo tai. Ko kingeba keng'alal kele tabani ko kibunu emetab Ufaransa. Ako ki tabet nekikararan nebo kwong'ut. Kemach kecheng kamanutienyi. Keib auction kemach kealda sikenai kele siling ata, eku rabisiek ata, eku silingit ata. Kole kikitoune kele nekit ko dolainik chebo Amerika 200. Ko kibito biik oeng'u chekiborchigei amu mi kiy nekekure ingele ngemeche kealda karit eng koroni yakibo auction anan kimeche kealda television anan meche kwalda chito kiy. Kendoi kou yo maile kakisir barbarek akinde kele ng'o nemuchi kwal. Ikoitoi chepkondet neng'ung'et akikoitoi ilen oye ane ataune siling 100. Kole ake achicha akonu siling 150. Kergei ak auction amu nginyoru auctioneer yobo inyoru chepterit anan inyoru ingin cheptiret kwoldoisie. Koboisie ng'oliot auctioneer nelen siling ngapi? Shilingi 100, 200, 300, 400, 50, 50, 300, 300, 400. Ikose kowetitoi kabisa kokuriek. Abwoti betut neki auctioneer abore eng cheptiret ko kikorom nebo kwong'ut kobunu in Sochoi. Ko auctioneer koteleli kityo komwa kole kityo ngo mara ya kwanza kamu kakenam biik makotia biik akot biik oeng. Mara ya pili kale kitestai auction nebo ni kot koit million 5, dolainik million 5. Kongikoit million 5 in poundishek chebo emetab Uingereza 5 nekergei ak million 6.5 chebo emetab Amerika. Amune sikoik kamanutiet in kiotok tabanatak kealda ko kikimwa kele bunu emetab Faransa. Kemwa emetab Faransa kele amu emonotok bo Faransa ko emetab chumbek chekimen. Kiker atebenwa ale kiriptoi tuguk. Ko kanyokong'ololwech eng yu komwoiwech kole makoi ikuye kamanutietab kiy akoi betut nekakinde auction. Ko auction kokikochi chitugul koker. Kang'ololwech auction kele achek ngiteleldosi kekerech. Birei bei biik chekerech. Biik chemite sang chekere kokere kole une ng'alaletnyo, une atebenyo, une tilyandinyo, une sobenyo, une meng'otenyo. Yekere biik meng'otet nebo sobenyo kondoech icheket beinyo nebo kristianatet. Anga kristianik tugul chesoptos ko kibarwet. Kou yemwoe Paulo eng baronok alak chechik chekisomoni eng betut. Akekonech acheket tugul kikiteleldosi kekonech kito nekikure Kiingereza value. Une chichi ko kristianindet, une chichi ngo amdoindet, une chichi eng sobenyi ko kwan anan ko sigindet nebo gaa. Kristianatet nekitindoi keibe koba siro akekere eng betut. Ko kamwa anyun Paulo komie eng kitabuni barwani komie kole sikobit kemeng'isie kekerech biik chetomo koyan logoiwek chemiach.
kitait nebo biik eng ki age tugul. Ingimong'u koing'ung kekerin, ingewendoti barabara kekerin, ingiwendi kanisa inamba Bible kokerin biik amu ibune kwenutab biik. Mati ngibune karit kele karitab anum no, ngibune keldo anan ibune boskilit kekere kele anum. Ko nginyon kanisa anan ngiwe kanisa komi biik chenyorun eng oret kolejin ibisoiwo, kolejinin anake achicha ibwatang saet ako mamwaun kole ne notok nibisochini. Ko nguno eng taitab Jehova ko kamwoiwech kole kimeng'ishei eng taitab torobek chi nemaiyan, kimeng'ishei eng kwenutab kristianik alak chema biik chebo Seventh Day Adventist, kimeng'ishei ak biik chebo dinishek alak, ak kemeng'ishei ak biik chebo siasa, kimeng'ishei ak biik chemabendi kanisa, kimeng'ishei ak mainik chebokitos chekule sikarok. Ako bichutok tugul kokere ile kiu ko ki kristianik. Iptoi ano kristianatet nekiketach eng taitab Jehova? Iptoi ano sobenyo eng kayanenyo nekikeyan logoiwek chemiach? Kou notok anyun kotesetai komwoe Paulo kole mi tuguk chemuchi kochutech keistoegei sobenyo nebo kristianatet, atebenyo nekiketach eng Kristo Jesu. Ko kanetishet nyo nekimwoiwech rani eng betutab rani kale momeng'ishe kou biik chemengen, amu kakong'alal kole onai ongemeng'ishe eng oret nekararan, oripkei anyun mising eng leoteptoi eng banwekwok. Atebenyo eng bandanyo keteptoi ano? Une tabenyo nebo tilyandit nekitindoi eng acheke kemi gaa? Tos mi kiy nekemuchi kemwaite inech? Kot komanda kong'ete kanisa akomanda kwam bororioshek tugul, tos mi kiy nemuchi kokirinda biik alak eng ng'alalutikcho chekokinetkei eng wikit konye? Kele tab komi ng'alek chotolen chekemuchi kemwa akobeshechi eng taitab Jehova. So kanetishetab rani ko kanetishet nekonech kerkong'et eng sobenyo nekiteptoi eng kristianatenyo. Ng'alale Paulo mising atebet. Neng atebet koyonye chi nekikobokit. Atebet kong'alale chi nekikwo eng oretab sokset. Ng'alale atebet nebo chi neng oret age tugul kokikomasta eng atebetab nebo biik. Ako ngomwochi kristianindet kole iripkei ko karikyech. Kakonech kerikyi Jehova mising kele angan kemeng'ishei eng tilyandinyo ak Jeiso, kemeng'ishei ak chito netilil. Ako Jeiso netilil komeche komeng'is eng ane. Ko ngomeng'is Jeiso eng ane koborugei tilyandinyu notindoi tilyandit ak Kristo Jeiso eng ng'alalutikchuk, eng atebenyu, eng lawetitoi, oratinwekyuk choe, boisionikchuk choe, komami chi nolen aunyegei. Amu yo tokomi kristianindet neung'egei biik kole kakero ng'o, tos kimeche kokero ng'o? Siwaitegei ikul sikaret, iwaitegei iye maiyek, iwaitegei iyai korot nekikwong'e eng taitab biik. Ko kamwoiwech kokonech kerkong'et komie kole tuguk cheyookse eng biik chetomo kosich ko atebet nemakararan nekikemwa eng lesson nekokinetigei. Sobet nebo kristianatet anyun ko sobet netogu Kristo eng achek. Eng kebeberta nebo tai nebo Jumapili nemwoe komie kole kaikai kakoununet anan kemwa kongoi, kaitetab kongoi. Amun kasarta age tugul komi kiy nekemwoe kelen kongoi eng tuguk chekikwaiwech Jehova. Ameche amwa anyun kitabutab Efesoek 5 koitonyi ko 1. Komwoe Paulo mising eng yu tuguk oeng.
Kale nyolu kekoite kongoi eng kasar age tugul. Tilyandit nyo nekikenyoru ko tilyandit ne inegei ak Kristo Jesu. Kokamwa kole oibu anyun kasubikab Jehova kou lagok chekichome. Oibu anyun kasubikab Jehova kou lagok chekichome. Ko lakwa nekichome kolele. Kongole lakwanatak kenyorchin kat. Imuche lakwet komasom joetab kat eng lelutik chekakwai amu lelutiet nekakwai koibe roktok sigindet akobir lakwanatak. Kokamwa anyun kole oibu anyun kasubikab Jehova kou lagok chekichome. Ako kobendat eng chomyet kou kicham Kristo akine akokoitogei akobo achek koek kokochinet ak korosiot eng Jehova nyamchutiet ne anyiny. Eng kurgatichu aeng komi tuguk aengu. Ngoliot netai nekang'alal Paulo eng yu ko kasubikab Kristo. Chi nekasubindetab Kristo ko twogindetab Kristo. Kou atkinye kotomo kesib ko kikiet twogikab yoityet. Otwogik chebo tengek. Ko kikiwal otwognatet nekikitindoi atkinye kotomo kesibu ak keibu otwogikab Kristo eng mieindonyi. Otwogindetab Kristo kotindoi muguleldo ak tamirmiriet nebo nyoetab kat. Chi nekakotach Kristo eng muguleldonyi kotindoi muguleldo nebo kokoitoetab kei. Ingeresa kekure sacrifice. Kokoitoetab kei ko kikoito Jehova amu kichamech kokoito welinyi sikobit kenyoru sobet nemie ak kenyoru kamang'unet. Ikibiti Paulo kristianik chekibo emetab Efeso kolech omeng'ishe eng chomyet amu kingen toiyet nekimite kwenunwa. Ak kikur icheket kole matoto omeng'ishe kou biik chebendote mesundeito. Omeng'ishe eng oretab chomyet. Chomyet koboru kele kotuche tugun chechang chomyet. Tuche lelutiet nekatabit amu kakolelut chito komatindoi netinerechi akobo anum. Mi tuguk ang'wanu chemi yu chekamwoiwech eng kurgatichutok aeng. Netai kamwoiwech kole chomyet nekitindoi eng Kristo Jesu ko kikonech Jehova eng Efesoek 5:1. Chomyoni kokonech kesopche ak kebus kenyoru atebet nekararan. Amu ibwoti ngoliot nekamwa eng tai kole kemeng'ishe eng ng'omnotet. Amu yachen betusiek, pichiyen betusiek chekemite. Betut nemakomitei kondit, betut nemakomi etan, makeete kele iye yani, kokot koib chitugul katiang'natet. Ikere ngoliot nekikobit katiang'natet eng emotinwek komakemwoe ngolio kobo chi. Maimwoe ngolio kobo lakwab kapchi. Eng keny ko ki lagok chekibo ibinda agenge chebo biik chekisigis ko ki lakwetab chitugul. Nginyoru lakwetab anum kakolet eng olimbo oret ko kichure lakwanatak ak kirib lakwanatak akinet. Betusiechu komaitinye lakwa nebo kapchi, maing'ololi, metinye chi nebo kabanum amu len chito age tos ibo, tos iribwo lagok. Koamu emet betusiekab katiang'natet nekikobit eng ola tugul ko kalechi Kristo ongemeng'ishe eng ng'omnotet nebo Jehova. Ngoliot nebo aeng, eng ng'omnotoni kimeng'ishe eng Kristo anan ko Jehova kokonech kekuye kele eng sobenyo ko ki kristianik chekiketach Kristo ko kikokoitogei Kristo nekata achek kiime nekitaane. Eng meetab Kristo eng murtoiyot ko kikonech boroindo eng bounatetab Jehova. Ma Kristo kityo nekile amu kingome inendet ko murtoiyot ko kikorosiot. Kikoitogei Kristo koek korosiot nebo iman eng taitab Jehova. Ma korosiot no kityo no itesetai ibwoti ile uye maiki yai tuguk tugul. Komi kiy nekesarune anan komi kiy nemute kipsengwet ko amu Kristo Jesu. Meenyi ko kime konyil agenge. Nyone nebo aeng manyokowendi murtoiyot ak nyokomutech kipsengwet. Ngoliot nebo somok, eng betusiek chekibo arorutiet neos
Kokimitei kanetishet nebo korosiot nekikikoitoi arwetab kejir. Kokingekoito arwetab kejir eng kapkoros akeeny akoib tisindet kwo kot nebo orit akototo korotik eng taitab hekalut eng ole tilil. Kokiyoni chito nekekoito korosiot kole kakenyochi gaa. Kwendi gaa akotiak ak muguleldonyi akoyan kole lelutikchik tugul chekikaai kokikeisto. Ng'olyot nebo ang'wan kokikoyan Jehova korosioni nebo werinyi Kristo koek nyamdutiet neanyiny amu eng kapkoros nekibo tai kokikibele nyamdutik. Kokingotestai nyamdutik chotok kong'u kokikergei ak kaberuret nebo sautik chekaketach eng taitab Jehova. Kang'alal Paulo eng let komwa kole eng betusiek chekibo tai eng baunatet nekibo Romanik anan kibo baunatet nekibo Romanik ak Yunanik kokimeng'is bichotok eng oret nekibo atebosiek cheyachen. Kokingomeng'is bichotok kokile kicham kobendi bichotok ngotkomi lekee mayek kokibendi korik chekikie mayek, biik cheng'omen ako biik chemokorek. Eng atebeng'wa nekitindoi bichotok kobendi koutiegei bichotok eng pokitotet, eng ng'alalet neking'ololi chekiwiro lembechek, eng tuguk chekiyoe chekibo ibetabgei ak atebet nekibo laskeita ak kalosunet nebo kimnatosiekab biik. Eng kebeberta age tugul nekimite eng betusiek chotok kokimi likikie mayek ako kinaat mising eng baunatetab Yunanik ak baunatetab Romanik. Kokimi likikiyoe ibetabgei ane kinaat kele ngwo chito yo kengen kele nee nekapkwai. Kikingen kabisa kele kiyo ngwoun kengen kele kapkwai mayek. Ko eng atebosiek chu kimitei kokinerchi Paulo kaniset nebo Efesoek eng kenyisiek 3 akomwochi anyun kristianik kele kausiku anyun lokonye lokocham tobendi iboe mayek, ocham obendi iboe ibetabgei, lokocham obendi iboe chemereret neya. Ko nguno anyun eng Kristo Jesu oripkei, matikekeri yotok amu ngekeri kristianindet ba nekie mayek kolen ne chito nekanyorchi yotok amu tab kole age kamuti abanu kale mae mayek sae soda. Ko ngie soda eng yo ko chito nekanyone kokere kole kakoe mayek. Kia kristianik chekikemwachi eng kanisa akanyekestakan kemwa kele kokinyorchi anum yobo paa, kokinyorchi anum yobo korosiot yo nekit komi koui eng yo. Kokamwoiwech kele ingeripkei eng atebenyo matkenyorchech lekimuchi keleltech, nekimuchi kelelech ak kelechech ne no kaiyai. Ko lesson nebo rani ko nekit komwoe ng'olionoto. Amoche atach chito nebo oeng sikobit kotestai eng kanetisiet nerubei. Otokotin. Kongoi Pastor Nyalilel eng kasarta nekoitoune. Kibendi kinetigei eng lesson nebo betut nebo oeng nelen kebendate anan kebendat ko ki lagokab lapkeiyet. Kakomwa pastor nyo koborwech atebet neiboru lapkeiyet anan nematinye lapkeiyet. Kokisir anyun Paulo akine koborwech biik oeng anan lagok ngiwendi nguno imuchi iro ile lagokchu ko lagok chemite kimasta ano anan ko kimasta ano. Kokotoune Paulo nyo ngesoman eng Efesoek 2:1 akoi koitet nebo 2 kolen ak kikosobok akwek yekiobegunotin eng yaitwogikwak ak tengekwogikwak chekiobendote yekinye kou bitetab ng'onyuni osubi neo nebo kimnatet nebo soet nebo tamirmiriet neboisie nguno eng werikab ngelelnatet. Kokebor kale Paulo mite lagokab ngelelnatet ko kalechech obendate ku lagokab lapkeiyet.
Kongebe ebesoek amu amache siketebe yutok ko ebesoek mut koitet ngebe 7 agoi yo kolen noto anyun amoyai yamdaet agenge ak ichek amu kiome sundeito eng betusiek alak ako lapkeiyet nguno eng Kiptayat obendate kou lagokab lapkeiyet amu logoiyatab lapkeiyet ko eng mieindo tugul ak imanda ak imanit sionai notok tochoksei eng Kiptayat. Kokeborwech Paulo anyun eng yu kole lagokab yani mi kimaswek aeng chebo tengekto ak chetindoi lapkeiyet. Lapkeiyet ko lapkeiyetab Jehovah. Ngemite imanit kebendate imanit kiluu lapkeiyetab Jehovah amu kimateketinye kakikesorwech eng imenindo ko kinyekakome Kristo kemi orititab Kristo koluu lapkeiyet ne ngiwendoti kotogu lapkeiyetab Jehovah eng inye amu mebaoriani ng'al chemataakaksei eng Kiptayat. Kokale Paulo anyun kinai Paulo icheket lagokab chebo tengekwokik tengekwokik chelyonen ale tengekwokik cheng'olsei cheibegei cheyachen ak anyun lagok chebo imanit chemwoe ng'oliotab Jehovah. Ko ngeker eng yutok anyun kokeles ko ng'o chuto nguno eng achek ko kingomwoe Paulo koker eng betusiechotok ko nguno ngelen ile tos ilechi acha manerekchini chito anan moibe ibetabkei amoe notok ko ngilen ile kwalak ilen awendi kanisa tos ngebendi kanisa kemite eng lapkeiyet anan imite eng imenotet amu ngiker eng yotok nguno ilechigei ami kanisa ko tos iboru eng yotok lapkeiyanotok achicha amu korap koi ngotko ichenge ng'oliotab Jehovah kolen yeiwege ko kaikai iker ake ile kalen ne noe ko imi kanisa kolen metit korwochi metit kole kamwaita ano no ngakot maimite kakowalak metit kobwat tuguk alak chekami sang itou itoptopen nememite eng lapkeiyet ako lapkeiyet komatoptopeni ngochor asista karon ko makere ale wendi aye kosirtoi bolik lakini ikere kotebe asista yotok koluu ko lagok kokase kemwa kele lagok che obendate ko lagokab lapkeiyet ko nguno lagok inget ile makergei ak biik chekakoekitu tokomitei kineti toko lagok chenyerotin imuchi koberber alake kobwone eng sukul kelechi kero iwe tepche kouni koi kokakoyan amu matindoi msingi tokon kineti tokobendi kokakikesorwech kemong'une imenotet ko sikenai yutok anyun ko kebendate eng lapkeiyet nekakomwaiwech kiker Paulo kole ngotko mamwochi lagochu chebo ebesoek amu kakesor komi chemeche sikoberber eng yu ako kakesoman eng yo kele inendet nebo imenotet kocheng'e koberberis ko kakaikait eng yutok amwoiwech akichek kenai kele sikekul ku lagokab lapkeiyet ko kemite eng Kiptayat kecheng'e ng'oliot keng'olole ng'oliobab Jehovah ketiegei ak ketinygei eng ng'alek chematinyegei ak neregek chematinyegei ak menotet chematinyegei ak tuguk chematogu ako ngebe kimasta nekale chebo lapkeiyet ko kale tindoi ne amu tindoi imanit yotok ko eng yu kole Paulo nyonjin neregekab Jehovah icheket ko neregekab Jehovah ndakilen kinyonji kotakilen oye konyorchi kabanum lakini imwae Paulo neregek chenyone eng betusiek chebo let cheibu Jehovah ako chotok ko sikobit keisto neya ak
ngwenye nekikesup chotok kosupin ng'alechot. So nesire notok ko mwaet age tugul nebo nereknatet nebo Jehova. Koko tugul komi mwaet nebunu Jehova nekararan. Ako anyun kasomani ng'atutiet nebo 6 koitet 12 kokalen yotok anan ka 16 koitet 1 eng yotok kale akiakas kutit neo kobunu hekalut kolenjin malaikaisiek chotok 7 koba orongyi emet tabuk 7 chebo neregekab Jehova. Akiwa malaikayat ko notok iborwech neregekab Jehova nenyokorongyin. Ko anyun tupchosiek chok akere eng yotok ale yu ko sikenai keeku lagok chekose it Jehova ko keweny ng'oliot nebo Jehova eng yutok nekimwoe Paulo kolen weku lagokab lapkeiyet nemotoptopeni, nemangomwoni ikas it, nemechubishei, nemeyoe cheliot ako itonone ng'oliot. Sinai ng'oliot ko isoman akotebi ak mwalimuiyot ikas it yebit ile mwoe ne. Ko mising abwoti ale biik chechang eng biikab Kalenjin ko kikosomanso komakong'ete chechang kole ebeit. Eng kitabutab ng'ang'utiet kolen boiboen icheket chekosei ak chelyonen chesomani. Ko makotiachen kelen makosomani, ko akot akichek chamasomani ko ebeit amu cham kemi akot gogo chemite yu. Ko ngemwa kingesomani eng quarter nekimi ko kikisoman eng kitabutab ng'ang'utiet. Ako icheket chekingen ng'oliotab metit ngele ngesoman ine en ng'atutiet yo komwoe gogo kabisa bilechigei ngokaisomani akinye gogo akiberbero. Komwoe amu kiebit akokas. Kou lagok cheebeit akokas ng'oliot kimwochi ng'oliot kelechi yu metyech yo. Nging'et eng sukul inyo gaa. Eng kouni isup ng'oliot akiyai ng'oliot ne notok kakimwaun eng ng'oliotab Jehova. Ko notok neiboru lapkeiyet nekiluchini biik chechang cheu yo kamwoe pastor kole kinoe biik chemenye Sanda kele uyo. Kimwoin akot kele ikere Turkana mewe, ikere kabanum mewe kunotok unotok no kole. Lakini kero anum ngonyo kotoretin. Kur anum, pirchi simet, ilechi konyo kotoretin. Nyone itebtoi kiy age tugul akonyo nyokotoretin. Ko lapkeiyet ne notok nekakonech Jehova kiilu amu kiikas it. Ikose it Kiptaiyat notok kikokurech kemong'une imenindo. Ko anyun makimuchi kenai imanit ngot ko makitepchi ak ketiegei amakibaibaigei. Kale kibaibai ng'o Jehova amu inget kele ngemite emoni komemi isobe amu inye anan ko kong'ung. Imite isobe amu kit agenge nekikonin Jehova iyai. Kale eng Kingereza the purpose. Ko purpose neng'ung'et ko ne? Ko notok anyun amwoe tupchosiekchok keyai kito nelyonen neiboiboi Jehova amu nyone neregekchik. Notok nenyone komelen ile kimwa Jehova tuguk chekikeker kong'ete taunet kikosirto. Ako notok kikeker ngeker kitabutab Daniel ko kikimwa eng Daniel kikemwa eng wikit konye kele kikimwa Daniel kole ikere Nebukadneza inyendet ko ki metit akebwa nguno kemi enwe nekit siyok nekit koit Jeiso amu kikeni Jeiso ne notok nyone ko nekit ko matatakiberbergei kecheng tuguk alak kobate kesoman aketebi keeku biik chenoe yaet nemie netokoksei eng Kamuktaindet nekikose it nengisoe akebwat akikas Jehova amu ngibutu nyakisa ko ing'ololdosi ak Jehova kolen ne Jehova ko isoe kemwochini kongoi Jehova ilosu eng tuguk chekakokonech kou rani kakokonech ketuiye eng yu
kimwoe kele kimwochini kongoi Jehova asikobit kemwa ng'oliot akobo inendet asikibarte amu kakonekitit neregekab Jehova ne noton ne makoi kale mamite beek chetisei mami beek chetisei neregnatanoto nenyone asikobit keisto tengekto nekinyo shetani kong'ete neregekab kipsengwet agoi ng'ony kocheng'e koberber asikebeku ongebendate chomyet kou yekichamech Kristo akine agoi ketuye eng betut age. Ara anyun kale inyu in sirindet ne alage eng ng'alek chemanamegei age che eng betusiek ak kasartanyo ko magat keribegei. Tos ne ng'alek alage chemeche keribegei che inget ile yu kwagoi kolya kawe oretab imenotet nakikeseruneno ko sikenai kounotok ko ketiegei ng'oliot osoman Johana 8:12 isich nafasi akeeku lagok chebendote lapkeiyet ama imenotet nekikesorunenech. Ngoberurwo Kamuktaindet akatach mwalimu nerube. Kongoi bikyok, kongoi kanetisiet nekakenyoru neibortoi akobo kit nekimoche kristianin kwai ko kikesor eng Kristo. Ng'ololchin Jehova lagokchik chekimemei inendet eng Jeiso Kristo akolul komutyigei icheket koek agenge eng kotab Kamuktaindet koek lagokab Jehova. Chutok kikeng'ololchin asikobit kobarta lapkeiyet eng betusiek chebo kakesunetab kei nebo kenyisiek asikeker Jeiso aketebi koboto inendet koigeny. Eng betutab rani komwoe kolen kasuinye neirue ruondo kobo kwong'ut chome chitugul koru amu konu kamung'et, lakini ruondo nebo tamirmiriet ko kakesunetab ruonotok ko meet. Nyolunot kekosu kiptamirmir kot keker Jeiso koeksei. Keteiywech lesson eng betutab rani kole kasu inye neirue. Ngesoman eng kitabutab Efesoek 5:10-11 kekere ng'alek cheng'ololwech sirutik chetililen eng yutok. Kale amwae yamdaet ak boisionikab mesundeito chematinye logoek ako kaikai okerkong amu tuguk cheyoe ichek eng ung'ot ko tewernatet ngelen kemwa. Notok anyun mwoe inendet kole kasu inye neirue aking'et eng chekikobek ako kwenyen Kristo. Kale kasu inye neirue aking'et eng chekikobek ako kwenyen Kristo. Ng'alechu ko ng'alek cheechen cheking'ololchin biik eng oretab tamirmiriet. Kekosu eng tamirmiriet kenai kit oleu maketab Jehova. Yekinai makanetab Jehova keng'etye kemong'une olemi chekikobek ak kokwenyech imanda nebo Jeiso Kristo ak kebendate imanata. Ngeng'alale biik chekikobek eng yu komaking'alale chekikobek physically anan chekikobek eng borto. Keng'alale chekikobek eng tamirmiriet chekiteiwech kelechinech mong'u aking'et eng chekikobek akimong'chi soboni kikokonech Jeiso Kristo kokwenyin Jeiso oriting'ung akiwendote eng lapkeiyet ibarte torornatetab Jehova. Kale amwae yamtaet ak boisionikab mesundeito chematinye logoek. Kaka kit age tugul nekiyoe ko magat kobartegei logoiyatab Jehova. Tindoi logoek boisionik chebo mesundeito. Lakini eng yu ngakamwa kole chematinye logoek ko kamwoe kole chematinye logoek kitorori Jehova. Lakini tinye logoek chebo mesundeito, atebosiek chebo mesundeito. Chameche kesoman eng kitabutab Galatiek 5
koiteni kotaman ak sogol. Kale tagunotin anyun boisionik chebo borto. Chotok ko logoek chekonu borto. Chengetebi eng borto ko tuguk chemong'u eng achek ko tuguk cheu chuto chekimeche kesoman eng 19. Kale tagunotin anyun boisionik chebo borto. Chotok ko chu: sokset, simdo, maget neya akobo tuguk cheyach, saetab kanamonik, bonisiet, bunyondisiek, suriosiek, ng'etkong'da, nerengnetosiek, toiyosiek, kaberberisiosiek, pcheutik, kong neya, bokitosiek, keiyandisiek ak alak cheu chotok. Kale kashibateiywok akobo chu, uye kishibateiywok kale icheket yae tuguchu tugul, tuguchuto ko manyoru bounatetab kipsengwet. Yekitebi keruye eng rwondonyo ko boisionik cheisube ko chuto chekasoman amu kimite eng rwondo makitinye lapkeiyetab Jeiso. Notok kilenenjech okasu ako mang'une mesundeitoni. Omang'une mesundeito ako mangi lapkeiyet neo nekikwonge nekikonech Jeiso. Kenai akobo imanda nebo Jehova yeitye keyai imanitak eng kwenutab bororiosiek chekayemech. Amu kakindech barakutab nganaset keeku tait nekwengtoi. Nyolunot kingen kele atebosiek chenyolunot eng achek chekikokwenyech Kristo kokebendat eng oret neine. Nyolunot kenai kele ne tuguk chenyolunot keistoegei koek kristianik. Chechuto chekakemwa eng kitabutab Galatiek kele boisionik chebo borto, sokset, simdo, ng'etkong'da, nerengnetosiek, toiyosiek, pcheutik. Koing'alal eng kitabut nebo Efesoek akobo kaniset, ng'alekab pcheutik chemi kaniset, ng'alekab toiyosiek chemi kaniset, komanyolunot kotoi kanisetab Jehova ko kaniset nekatoiyo. Nyolunot koek kaniset nebo kabwatet agenge. Nae boisionik kibagenge. Ng'ololjindos akobortoi torornatet nebo Jehova eng atebosiekwak ak ng'ololutikwak ak bendatenwa. Kong'ololwech eng yotok kole kaikai okerkong. Ngotko makikerkong tengek koboru kole kikimiti tengek. Nyolunot kekerkong tengekto ko ki biikab Jehova. Kale kemwa tengekto eng kainenyi ak kekerkong tengekotok kotko makisisye yemite tengek. Kale yekaro kristianindo atebet nemanyolu ikerkong atebonotok eng inyendet mwenyewe ak ikerkong eng atebet eng kwenung'wong ak tupchosiek eng oretab chomyet. Asikobit kolitit ichek tugul. Kale lite karnet ko litekei kristianet ak kristianindet asikobit koek cheutotin cheibortoi akobo terunotosiek chemaikesugei chebo kipsengwet. Eng notok kale notok anyun amwae ale kosu inye nerue ak ing'et. Yeing'et ak iluu eng kitabutab Isaiah. Kitabutab Isaiah 60 koitenyi ko agenge. Kale ng'et iluu amu kakoit lapkeiyeng'ung ak kakocherchin torornatetab Jehova. Amu kero tuje mesundeito ng'ony ak kotuch mesundeito neo bororiosiek ako cherchinin Jehova akotok torornatenyi eng inye. Cherchinin Jehova, yecherchin Jehova konyo Jehoboring'ung kotok torornatenyi eng inyendet. Kotok eng boisionikuk cheyoe kotok torornatetab Jehova. Kitoror Jehova amu inye. Itorori ng'ony Jehova amu achek. Bwonjin biik ng'ony Jehova amu atebosiekyok chenyolunotin chemakinyorchinech kikeikoti keter ak biik alak chemitei eng mesundeito. Ako cham kong'ololi kicham ketinye ng'alek kikicham kelen lakinye tangoch. Kicham ketinye tangoch. Ko kingele tangoch kole nin cho. Kole itoche nebelbelionu anan nerobu keter. Kimukomi chi nekiyoni chi nerobu keter kole atoche nerobu keter. Kilenyi kole atoche nebelbelionu. Ko nebelbelionu konyenyone lapkeiyet neibortoi lapkeiyet nemaung'onyugei. Nyolunot keeku lagokab Jehova chemakitinye tuguk chemi kurere. Chekimong'u kerane keng'ololse eng kutit nebo ng'elyepta neanyiny netangus nekararan lakini ngap kebe ng'ony keyai atebosiek chebo mesundeito. Kale nyolunot kekerkong atebosiek chotok ak kebendat biik cheibortoi lapkeiyetab Jehova.
kale as nyotok kale kale ak no kale ako buanji bororioshek lapkeyengung ak ko buanji laitorinik kalunetab chorunengung ya ko buanji laitorinik ako buanji ngony ngaliana kakemwa nato kitinige so engnogindo bigop Jehova kekurech keku lagok chenyolu kotebi eng atebet ne itorori kamuktaindet kale ngi Paulo logoiyatab lapkeyet ko ne Efeso eng mut kaiteni ko sogol kitabu da Efeso eng mut kaiteni ko sogol kakatindoin ngisoman akine Galatia eng daketesta Galatia eng nakaitiptem kong'ete somok komwaun logoiyat nebo tamirmiriet so nameke logoiyatab tamirmiriet ak logoiyat nebo lapkeyet agenge ng'olionotok amu boisiet tamirmirietab Jehova kale nyu kaiteni ko sogol kale amu logoiyatab lapkeyet ko eng mieindo tugul ak imanda ak imanit ngiwe eng logoiyatab tamirmiriet eng Galatia kaita in mut kaiteni kotestai olin komwoe akobo logoiyat nebo tamirmiriet komite mieindo orit komite imanda komite chomyet komite tolosiet komite atepto nekiyoni nekemake kristianindet ko logoiyat nebo lapkeyet ne akenge nenyolunot ketindoi kibortoi yekibendoti eng ortinwekyok eng noto bikyok ko logoiyatab lapkeyet ko eng mieindo tugul ak imanda kisub imanda kale makwech Paulo kemeng'ishe sobet neitorori Jehova keistoegei ak kekerkong sobet neya nebo sokset nebo kiyandit nebo bonishoshek nebo ratutik cheyachen nebo tuguk cheyach kole makwech kemeng'ishe ak kekerkong keistoegei ak kekerkong sobet nounotok kale olapkeyetab ng'ony amakimuchi kenam tait ak keuny lapkeyet kinde kurere lakini kindoi eng kanaset neo asikobit koker biik kale makat koker biik miendab Jehova eng achek akole bo iman inendet eng notok ko siketare ko sobet neitorori Jehova ko kekerkong tengek kemeng'is kou eng maketab Jehova keng'uu nenyamtut eng kwenutab bororioshek sikobwanji Jeiso ang nesirei ko keku baorinik chebo iman eng atebet ak eng ng'alalet amu kimite ng'ony neimen nyolunot keku tai eng bororioshek tugul ng'ondoiwok Jehova eng kainetab Jeiso atache kandoindet nerubei Kongoi Arap Maru akobo kanetisiet ak kongoi aeng mwalimuinik chekakondoi. Kitesetai anyun eng yutok kora kekere tuguk chesirwech Paulo, katikanutik chekonech Paulo. Kokomut biikab bororioshek alak, kokoit kanisa, kakemwochi as instructions akotesetai komwawech akichek. Betutab kwaeng kasi namite eng rani, nguno komwae kolen keriokyi keal amakekaman. Kingen tugul yo kialisiei kakemwawech akobo alisiet nekabo eng tai kakomwawech Pastor Nyalile akobo tabet nekikialda kikitaune dolainik 200. Keker eng yotok kele kikiyai kiy neu nekile bargaining kotokoi kealdae alisiet nekimi barak mising. Eng kitabutab Epesoek eng kwaeng kasi kebendi kesomani kitabutab Epesoek 5:15 akoi 20. Yutok komeche komwawech Paulo akobo katikanutik chetesetai kakero kakemwawech mwalimoiyot narube nguni akomwawech ateboshek chekanyol ketinye ko ki lagokab Jehova. Ko ki kristianik kemi kanisa. Ko ne nesomani biik ne nekere eng acheket. Ketesetai anyun eng yotok eng kitabutab Epesoek 5:15 akoi 20 kotesetai komwoe asoman eng yotok kakesoman. Kale oripkei anyun mising eng oloteptoi eng banwekwok. Makou chemang'omen ako kou cheng'omen. Oboisie saishek komie amu yachen betusiek. Kale oboisie saishek komie amu yachen betusiek.
Kingomwae Paulo anyun eng betusiek chotok maana ale kiyachen betusiek mising kosir ye kiu nguno, makimuchi kenai kele kiyachen betusiek kosubkei kou ne. Kalo boisie saisiek eng ng'omnotet. Kigere eng kitabut, ngisoman kitabutab Christ's Object Lesson, komwae kole saisiek chekikekonech, sekendusiek chekitinye, sobenyo tugul nekikonin imi ng'onyuni kobo Jehova. Saisiek tugul chekitinye akot nguno tuguk tugul chekiyoe kobo Jehova tugul, akot tun kiwolu anyun kemwa kotebene Jehova kole saisiek chekiakonin sobeng'ung tugul nekiakonin, kenyisiek tugul chekitinye ko ne nekiboisie, tos mi kiy nekiyai iboisie itoror Jehova. Mangen as ale eng betusiek chekibo Paulo ko kine mising nekimuchi koibe biik saisiek. Eng nguno eng kasarta nekimite komite tuguk cheimuchi kochut anan koibene saisiek mising. Kitinye WhatsApp, mi Facebook, mite internet, mi TV, ko tuguk tugul cho cheimuchi koboisie biik kobaibaegei koai tuguk cheyoe kobaibaegei, lakini mi TikTok ak tugul chotok cho ngiingian kotokoibe kasartang'ung, ko tuguk cheiyoe eng saisiek chotok imi Facebook, imi WhatsApp, tos itorori Jehova anan iboisie ilyochini saisiek chotok. Tos ieku accountable ile ka saisiek chekaspendan amite TikTok ko tos katorori Jehova, tos kaboisie ayachi Jehova. Kakemwa anyun eng yo, kamwa keryokchi alisiet, keryokchi keal amakekaman. Angen eng biik chemi America ongen alisiet ne ngap komite betusiek nekele Black Friday. Ko Black Friday kealdoi tuguk, mite tuguk alisiet ngokamite mi chekele 80% kokakechuchui beit konyo ng'ony. Kakatakomwa Pastor Nyalile akobo beit nekiwo barak mising notok ko kikindoi ketese. Lakini chu kechuchui kobendi biik anyun chechang nea, melen kele kakaman anan kapangan chito kole kameche tukchu ako kaamu kamite sale, kobendi biik kwalisie mising. Makitinye biik chemi Kenya komamuch komami kiy neu notok, lakini eng oli komi chekele sales anan komi chekele offers ngap komi stock. Koryochigei biik kesis kityo Black Friday ndemi America chito igere stoinik, igere biik chekakopangan lainda kong'ete karon mustoi chito ng'ete sait 9 nebo kemboi, chitab kopangankei ako kikere kele kimi wakati kiit kosirto biik amu kikitchechkei biik komeiyo amune inye kapchemben biik konyor chutok. Mi kora chekele garage sales, kobendi biik ipkwale tuguk melen kabendi kakopangan kole kameche tuguk chekapkwale, lakini chutochu tugul kobeti saisiek akeale tuguk chekamakobo kamanut, mami kiy neikamani mising eng yotok neilen oi kabo maana. Lakini kale chutok tugul kochuti ako kwalisie biik kwale tuguk chekamapangan. Ng'alalwech Paulo akobo betusiek che kingomwae Paulo kole keeku cheng'omen eng betusiek chebo let amu betusiek cheyachen. Ko kamwa kole keeku cheng'omen akerib saisiek. Keryokchi keal amakikaman komaanishani Paulo kole kemeng'is eng ng'omnotet. Komwawech Paulo kole kemeng'isie eng ng'omnotet amatkeeku kityo chematinye tetut eng sobenyo, keboisie saisiek eng ng'omnotet. Engesoman kora eng yotok kaitet 17 komwae kole notok anyun amu berberitu akokuye kit neu maketab Kiptayat amat obokitye maiyek cheibu maket neya ako ingonyiak kabuset netilil. Mitei ng'oliot kitabutab Kalewenoik 20 kicham kemwae notok kokimengechen ko ki ng'oliotab metit. Kalewenoik 20 kaitet 1 komwae kolen chotindet divai, kolindet maiyek, amang'om inendet neibeti maiyek. Kakekas eng yotok kele amu bokitye, kale mang'om inendet neibeti maiyek amu kingen tugul akobo maiyek kele ngokabokit chito ko tuguk choe koma productive, mayoe kiy chichotok, maboisie saisiek chetinye. Ako berber inendet at that time koyoe tuguk mebwoti amu kakobet maiyek. Ngitestai kora eng Kalewenoik 10 kaitet 23 komwae kole
Icheket choe yaitiet ko ureriet eng icheket. Tuguchotok tugul choe ko ureriet amu kaboibochin. Kaendi chito nyipkobokiti makaboibochin. Saishek chekaboisie ko TikTok, tuguk choe chemile cheiboiboi biik cheibu koboiboi eng makatit nekitikin kityo. Lakini at the end of it all tuguchotok tugul ko emptiness. Mami kiy nekabo kelchin. Amu icheket kokere ko ureriet akoboisie akotengekto notok tugul. Eng kaitet kora nebo Ebesoek 5:19 kolen ong'ololchinigei eng tienwogikab kalosunet ak tienwogik chekikisir ak tienwogikab sobon. Otieni tiendo nerurei eng mugulelwekwok eng Kiptaiyat. Katit 20 komwoe kole okoitoi kongoi kotugul akobo tuguk tugul eng kainetab Kiptaiyandenyo Jesu Kristo. Okochini Kamuktaindet inendet kwanda. Kale anyun kakekas eng yotok tai yo kole mobendate kou cheberberen. Ong'omekitu. Keng'omekitu ko kolitech ng'atutikab Jehova. Kale icheket cheng'omen cheberberen kolen mami Jehova. Ko biik cheng'omen kongen kole mi Jehova. Ako yekinai kele mi Jehova ko tuguk tugul chekibendote kale melen kele physical iwendote. Kale atebenyo nemakat ko kebendate keng'omekitu. Kale yeikenisie anyun igeni akobo nyonunetab Jehova ko makat iyai anan iyai boisiet iboisie saisiek komie. Iyai tuguk chemyachen cheitorori Jehova. Imuchi iboisie saisiekuk nekataiboisie eng TikTok anan iboisie WhatsApp anan iyai tuguk iwendote biikerte. Mi biik cheimuchi kobendate kokerto kityo ngan kobet saisiek kityo mami kiy amu mami kiy neyoe. Imuchi irutochi chito nemyoni, imuchi irutochi biik chemyandos anan ko biik chenyalildos ak imwochi akobo Kristo. Imuchi itieni, imuchi otien ak biik, ibaibai iyai tuguk cheitorori Jehova. Kayonye Paulo alisiet kit nebo kamanut mising kole makoi kial sarunenyo. Ako konech Jesu offers. Kale kilen offers eng Kalenjin ko ne? Kami offers chekakonu chekakikere eng alisiet kele ngobit offers eng chemung'ara ngokon chemung'arainik offers mising kong'ete biik akorwai ipkwal chotok. Lakini konech Jehova offers. Konech Jehova konunotoik. Chechotok ko free mami alienyi makoi ipiman ile ipiale ne. Konech Jehova kalyet. Konech Jehova sarunet. Konech nyoetab kat. Ako konech mieindo. Konech chomyet. Konech kesich tilyandit nemie ak biik alak. Kikimiti Paulo ala malaik kolenjin oeku biik cheng'omen. Mwawech kora Paulo kole keeku biik cheng'omen. Keboisie saisiekchok eng oret nemie. Eng oret nebo kamanut. Keeku productive. Mat keeku kityo ngan keker tengekto. Keboisie amu kale neberber kwae tengekto ko ureriet. Mat kebutyi ko ki kristianik. Keboisie saisiek chekitinye eng ureriet nemaitech. Ako ongeit aliet nekikwalech Jehova. Kibo kamanut mising korotikab Kristo chekikitarta asikosarwech ko kit nekibo aliet nekibo barak mising. Achek tugul ko kikaale Jehova ako kikakamanech melen kele kikibwa kityo by mistake. Ko ongeiku cheng'omen akebendate eng miendab Jehova. Atache kanetindet nebo nerube. Kongoi mising Eva, kongoi eng mwalimuinik chekakon baunenik. Eng kebeberta nebo rani kwang'wan kasi keng'olole saet nenyitat tamirmiriet. Kong'etetab ketau kinet kele sonini eng roboini. Kong'olole kitabutab Ebesoek. Kele ing kitabunito bo Ebesoek ko tuguk oeng chebo kamanut. Netai ko kit nekikwaiwech Jehova eng orititab Kristo Jesu werinyi. Eng sarunet nekikisarwech kemang'une atebosiek chekibo kalilanet ak betotet ak meet. Amayaiwech Jehova kityo nito akotesetai koyae eng oritinyo. Asikobit kotok logoek chemyachen chebo sarunonitok eng orititab sobetab Kristianindet.
Kounotok konetishet nekabarani ko ng'olole kesopche eng ng'omnotet. Amu oret neimuchi koboisie setani ko kokon bitunwek ak wasanganetab sobet neimuchi komasech kot kokoi komatakemake kiy kelunet nebo sorunet. Kot kosirto kesisiet ak sorunet ingakiakeale ketangoi ngwenuni kot kelung'uny matakeit ole komi sorunet nebo koikeny. Kergeitu ak bergeinik mut chekiberberi chengakibergein tugul kokeni sandet kokoi kwakuron ing yu kotokoi koit sandet akobo ko cheking'omen akoi kokabergeinik akichek chekikwai boisiet tugul nebo chobetabgei ak tun kelesta. Noto amune ing kitabutab Efesoek ing kebeberta nebo rani kokakale ing koitetab 18 akotestai eng kitabutab Efesoek 5 koit 18 akotestai kole amatobokityi eng maiyek amu ibu maket neya ongonyiato mimiriet. Kong'ololchinigei eng tienwogikab kalosunet ak tienwogikab tamimiriet otieni tiendo nerurei mugulelwekwok ak Kiptaiyat. Akokoitoi kongoi kotugul akobo tuguk tugul eng kainetab Kiptaiyandene Jesu Kristo okochini Jehova inendet kwanda kong'injinigei eng kaiweisietab Kristo. Kotokeker kuyo kemwa Eva ile eng betusiechu kokergei ye kemeng'isiei eng bitonwekab tuguk chetesetai eng mung'aresiek ak boiboiyosiekab ng'ony ak tuguk chekitesetai eng betusiekab Paulo. Ma tuguk kitiongon chebo wasanganetab radio ak television, tuguk chekineti chekimwoe atkan kora kele oye kokoit ni, oye koit no, oye kichirtoegei ng'ony, kichireni emet. Agere eng tuguk chebo boiboiyosiekab ng'ony kakile 10 best betting sites in Kenya. Yani yeba karata, you know, mine kele Bet22, Betwinner, Melbet, Betway, Betika, Mbet, Bet365, Mossad Bet, GG Bet, Megabari, kotaman jo, to komi alake olin, una bende onom. Yani chirtoegei biik betusiek nguno cheu chobo radio, you know, in saisiek ngapamdoi akot Jumapili, lakini betutab kele chacha mi mbiret rani, akile meamdoi rani, mi biik tugul mbiret, kakiba mbiret amu kokiyai betting kobek wikit kimache kenai kele ng'o nekasindan sikelipan rabinik. Kotiamune kichechegei biik emet betting amu kabit mung'aret. Ko kit nekatokomwa pasta nekamoche akotyigei kitigin ako kakomwa biik chechang kokotaune sirindetab lesson akobo Osken. Ko kit nekakwong'e ko kaweke kasoman yuto komi ko tuguk aeng chekaak ing yon amu kamwa pasta kole age tugul eng achek kebire bei eng sobenyi. Lakini kangibaketyi kasoman atin yoto lokasirta chito anyoru Oskenia aeng. Kale kakinyo Oskenia age nekimining nekimanai tabani komie. Kole uyo tabani kobunu emetab Faransa. Ako kibo olibo kenyisiek 1900 oli. Konyo tau kurbeit kotaune 200 yo kole komami chi nekial. Kokakimi weri aengu cheking'omen chekingen tabani amu kerisek kabisa. Konai kole tabani kabisa kobunu emotinwekab Arabia amami age nekergei. Wale $200 chebo Amerika. Atya keipchi fundi yo dagas neo kabisa nebo Oskeniainik. Kolechi wale siling ata? Kole kakialen $200. Kolechi ingene. Kole niko $1 million lo ak nusu chebo Amerika. Alipan siling ata kwe? $200. Akikwalda ngolini million lo ak nusu chebo Amerika. Kwa mu kimanai Oskenian kibo tai olietab tabani. Lakini kinai bichu amu kiyai research kabisa ipkonai ipkonyor bei nemi barak ibwajit ko kakeale 200 ak ipialdae million lo ak nusu. Ko ka eng sobetab ng'onyoni ko ngap komi Oskenia aengu. Mi Oskenia nguno nemi radio ako mi television ako mi bet sure ak ne tugul chu chekiborye ko kitatetab ng'onyoni, fashion chebo ngoroik, tuguk tugul chebo lelesta nebo tuguk chekilochi ak ng'alalet ak chubisiet ak tuguk chekiboisie en bolat. Ngitite nguno komi cho kelen humorists chebendi comedy show chebendi kerodie kityo koimen.
Koka ore na kabaishe setan sige birbe ko ngap ke birbe ni da pabarak na pagpungut giliban milyonis engay talosie ak chomye ak ateptan na giani ak mingine tapke ko mi oskania na mi ak pingmut lakini ko ikay yal ni nga ko boro kay liban ko boro gilari bi kutin ko tong giwendi ka ko ma ko mi ma ko gonu so ole parasai lakini nyabit ka ko mi tabut na ke metay at kay tabara gimit anani bi bogit gibi sisa ko kako le jinji to ye ba kongut no ilion au tu na bi chu comedian se je ko ko ka we ga ko yo to le mi tabu bi ngu no jugure stars chemi Hollywood chemi la to lo ko tinye ci tara ni ki jang ba kongut mu mi le bi ko lion lagi ni petu shek ngeri ngene pele sore wana mundugi ako dai ye ako per mundugi ko komandaya masih risasya Kaya tiga na ji taga kitinya tabu siya Kemeng'is ji. O kaya ke birbe ingolin ibu ko ke alit milyon ni siya kaya tele ni to kaya ile negro i kaya budi. Ko mo tore tag lago piwa kebya sen. En ba ka ke sila kebya sen. Mo wendi ar costa i ke betu siya kite jigla o nati. Anang kaya para bin tol jaga shua betolin. Ibial de gore, ibial de tuguk tuguk. Nyanya kaya ba oskania na balet. Yai nyunune tap cheso. Ko tolo siet kay ang nyendo ako tebe nagi ni ang nang ne we chota jo sapcha o sapcha la bu kwa ako ipo na ten ba sanggut amu kay to siat os kanyan ba imat te buchin na kate ko kale engkin mo kung we kaniset na kataben dia ko kita te tag nang ne ko kinita tamirian itili o chinjini gay o ngolol jini gay engkin mo ako la sunai ako ngut ko kinwa gi jato kinyita tamamiri amane nguna igere ko barege kinwa gi chebo bai bai yo se ga pengonyoni agitai ni tu ke jangele kai bandra ni bo punu le lingala ko wi de bi ko imeni to lota lagi ni ngai te kanisa gila lagi ni oting kanisa ko nga mi taw tag na setan mati nyot ko bitung betu se jonyon kinwa gi kindos bi kanisa lagi ni ko nga ge kin et ko bi kinwa gi kya gelas Coba tuguk cebon sang, coba batu bosya bolini. Igere betu sya juga ke ginda situ mo kani sosya cengile ni sis gitu. Agi yeta na ginda na yen. Si amu agi nyole ga jumba oli. Te bucit ako ko inyen kui ceni de tengani se. To si wendi oli ndok sai bit ceni agi ceni ne bakongu na igili ya ne bakongu. Lagi ni ngul dangung kanyita tile. Amu jat cena sirano me. Anang ko anu mura ko disek kete juga le. Anan siya bartang ko rin, dating yak pa tayo ni kagnang ne, ngila ni kar ko gigindag ko rin, kilili na pa pangutag light, chichilen, gityo man. Ko ungot ko mamita, mili tap, cho, ori, na ba kami nina tap kaya na itchaniman, ang tuga na ruri, lagi ni naruto rin muril tap, kita ko tongos konyol mi jaiso. Ko ni ka ratang ko rakway, ni ka jang gigitoy, kaya ben, ni med siya, jagaring kami ako butok, tayo ko ikabi, ak kibiso gabi, ak lago gabi, ak ngitikidan na gabi, o aryangan amu kimo mita tap choko kaya to ko nikale Paulo nyu ingat nyaka miliyan tri ne ba Jehova arate buti na kama jigi ke suneboni ogi ngalale rani o lagi saptai ingam nati ag ngalale saet na nyita to miliyan tri eng sauti eng gala sunit eng gongwe Tos yawas masam ka ningun ko bariya lago gole amaja sai amaja si men le amaja nigile amaja goro tagat ko kriyangin itukul ni kumita mi tap cho bori tin akke sab tayano inde tu se juta vale missing ko sir yor yang kan itu ko tolen ngale ap television agretio ak tiktok agoro tagat ko len si mosek ko ay agoro tagat ko kinyo ka ko mamyo ko sai ne baru wanda kumi lago ko sime mago bi borain da basait Mau mi berani dari bukan mingin tetap kay. Ini kayak benda betul cinuwa gitu. Ini komangwan kuayas cakap itu lah tuh. Lalu ini tos nggak apa? Jadi pada kayak kuayan gele kanget. Kuayan nih bahasa kero. Kok katian kok sirin bab tiap langit boleh bab tiap langit aja kan tuh kesin. Kok kanget jamar reta kok met toyen apa pengut amu mata gue saet. Nemi tenggori tetap cien. Nih kok gon mingin tetap kay. Kau kita kayak mu agi lagi jang. Muka usir aja macam Getini ke ungkoi ke liya jini so kai ko sirini ngot ko mai tamiri tap choba ko betus chota to ko oba to le kino ne ba kwa setan ingut sengut augi to menate o ke tu
ingolota ingonyai tamiriyetab Jehova eng mugulelwekcho asikobit kotok eng sobonwekcho Jeiso eng mugulelwekcho. Mache ketachak eng wikini kibendi yekinetigei lesson nemi tainyo. Ko lesson nekibendi eng wikini ko kamwa kit nebo komonut nekale moning'otoik ak osotik. Yemi kibagenge eng kimurtoiyot. Une sobenyo ko kimoning'ot ko kiosot. Tos kibendi kibagenge yeking'uruksei eng kimurtoiyot yekonech keeku kit agenge eng kimurtoiyondonoto. Une ole keriptoi lagokchok, une ole teptoi lagok ak sigikwak. Ingondoiwech Jehova eng wikini kibendi asikobit ketebe kelyekab Jeiso ak yekiweke kokeny kinetkei lesson kibagenge. Some kele sikobit ochobake yosomani lesson ini siketuiye tugul Sabato nekibendi eng kanisosiek cheterchin. Cheng chi yemi kaniset nebo Seventh-day Adventist asikobit itestai inetkei lesson ini. Ingondoiwech Jehova eng kainetab Jeiso. Mache sikobit kesa. Kwandanyo Jehova kongoi amu ng'alalet ak kanetishet nekaitebe kelyekuk sikobit inetech. Ilakwech Jehova ng'omnotet ak kaguyet sikobit kondoiwech keeku chekimuchi kesopche eng oret nebo ng'omnotet ak kaguyet. Yewasongoni ng'ony komugul koborye uskania chebo bounatoshekab ng'onyuni ak boiboiyoshekab ng'ony ak yapkoit korikwak koek beekab kongoteiye. Ongelewen achek eng ng'omnotet, koming'inetabkei ak atepto nekiyoni ak tolosiet. Yenyiech tamireng'ung netilil koek tienwogikchok cheitorori Jehova. Mache itororigei. Tebi koboto meng'atoshekab korikchok. Tebi koboto nganasokchok. Ak eng karonet nebo koigeny yetun uskania nebo iman. Kotok chekakelewen komong'chi bounatet nemaikesugei ak chetun eku asenet ak beekab kong chekilewen eng ng'onyuni ak boiboiyoshekab ng'ony. Nito somenyo Jeiso nebo tyagunenyo. Amen. Sikiberuro konyo. Osere.